Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41. Ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Ferenga Kwaya. Izi ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu 2025. Mu Burundi mu gihe umunsi wa nyuma wo gufata amakarita y'itora wari wongejwe n'akanama gashinzwe amatora Seni warangiye uyu munsi, bamwe mu banyagihugu bo mu mujyi wa Bujumbura bavuga yuko batashoboye kubona amakarita yabo. Mu biyamamaza ku giti cyabo muri aya matora harimo na Thomas Nzeyimana benshi bazi nka Mukombozi. Umva icyo yifuza kumarira urubyiruko. Icyambere na mbere turifuza cyane ko abajene bugwaruka abo mu Burundi batahura yuko batakwiye kwizera inze abana bo mwibarabara n'aba bagendana ubumuga, twaraba nabo nyine ko nitwotera imbere mu gihe nabo bariko baracyumbagira cyangwa batatanguye urugendo. Mu Rwanda ho hakomeje urubanza rwa Beatrice Munyenyezi wajuririye igihano cy'igifungo cya burundu ku byaha yahamijwe bya jenoside. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri bino biganiro biyobowe na Prudence Ngiyumva. Abakozi bo mu buvuzi i Gaza baravuga yuko abanyepalestine bagera ku 114 baguye mu bitero by'indege za gisirikare za Israeli mu masaha 28 ashize. Ibyo bitero byatangiye ejo mu ijoro bikomeza n'uyu munsi. Benshi mu byahitanye bari mu ngo zabo no mu nkambi z'abakuwe mu twabo ziri mu nkengero y'umujyi wa Khan Yunis uri mu majyepfo ya Gaza. Abapfuye kandi biganjemo abagore n'abana. Leta ya Israeli yavuze yuko ibyo bitero ngo byari bigambiriye umutwe wa Hamas n'impirimbanyi ziharanira amatwara ya Kisilamu. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko ngo akiteguye kuganira na mugenzi we w'Uburusiya Putin mu biganiro by'amahoro, gusa akabona yuko Moscow ngo idaha agaciro ibyo biganiro. Ibyo yabivuze amaze guhura n'umukuru wa Turkiya Erdogan. Perezida Putin we yanze kwitabira iyo nama. Bwana Zelensky yavuze yuko azohereza intumwa zizaba ziyobowe n'umushikiranganje w'ingabo wa Ukraine Istanbul kubera gusa kubaha abakuru ba Amerika na Turkiya. Yareze Uburusiya yuko ngo bwohereje intumwa zo ku rwego rwo hasi muri ibyo biganiro. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyahagaritse burundu umugambi ufite agaciro ka miliyoni 175 z'amadolari y'Amerika cyari cyagiranye n'igihugu cya Malawi. Icyo cyemezo nako ngo IMF yagifashe kubera yuko ngo ikoreshwa ry'ubukungu bw'igihugu ryakozwe nabi. Hari hamaze gutangwa miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika muri uwo mugambi. Ni inkuru ya Temisken de Basayi mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Inguzanyo nyongera yari yemejwe mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2023 kugira ngo ifashe mu kubungabunga ubukungu buciriritse kandi inafashe kureshya ishoramari muri Malawi, kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Agaciro k'ifaranga karaguye kugeza ku rugero ruri hejuru ya 30%. IMF ikavuga ko ihagaritse uyu mugambi kubera ko Malawi yananiwe gushyira ku murongo ikibazo cy'amadeni yayo. Iki kigega kinatunga agatoki ingorane mu gushyira ku murongo gahunda y'imisoro ndetse n'ibibazo biri mu bucuruzi mpuzamahanga bw'iki gihugu. Abategetsi Rirongwe bavuga ko nyirabayazana w'ibibazo biri mu bukungu ari icyago cya kolera, inkubi z'imiyaga ikaze ndetse n'ihindagurika ry'ikirere rya El Niño. Bavuga ko bateganya kuganira ku masezerano mashya nyuma y'amatora rusange azaba mu kwezi kwa 9.
umushikiranganji w'imibano n'amahanga w'Amerika Marco Rubio yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Syria nyuma y'iminsi ibiri Perezida Trump atangaje yuko ashobora kuzakuraho ibihano Amerika yafatiye Syria mu myaka 15 ishize. Bwana Rubio na Assad al-Shabaini bahuriye muri Turukiya ahari kubera inama y'abashikiranganji b'imibano n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana wa NATO. Turukiya na Arabia Saudite byashyikiye cyane ubutegetsi bushya muri Syria. Ibi kandi bikurikiye ibiganiro Perezida Trump yagiranye kuwa kabiri n'umuyobozi w'agateganyo wa Syria Ahmad al-Sharai Riyadh. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango saa 11:35 ku masaha ya hano i Londres, no kuvuga saa 12:35 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turagaruka ku makuru yo mu karere. Mu karere amakuru tuyahere mu Burundi. Mu gihe umunsi wa nyuma wo gufata amakarita y'itora wari wongejwe n'akanama gashinzwe amatora Seni warangiye uyu munsi, bamwe mu banyagihugu bo mu mujyi wa Bujumbura bavuga yuko ngo batashoboye kubona amakarita yabo. Bavuga ko batashoboye no kubona amazina yabo ku ntonde kandi ngo bari bariyandikishije. Barasaba rero kurenganurwa. Abajejwe gutanga amakarita babwiye BBC Gahuza Miryango yuko baza gutanga icyegeranyo mu mirwi ijejwe amatora ku rwego rw'amakomine kugira ngo ikemure ibyo bibazo. Ni inkuru ya Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Mu bibanza bitandukanye naciyemo muri zone Nyakabiga na Rohero mu gisagara ca Bujumbura, igihe cy'isaha 9 n'inyuma yaho abanyagihugu bari bakiza gutora ikarata z'itora. Hari n'ibindi bibanza bimwe bimwe wasanga ata munyagihugu n'umwe ariko araza gutora ikarata kandi abajejwe kuzitanga bakizifisa imbere yabo. Aho naciye mu bibanza bitandatu niboneye abanyagihugu batashoboye kuronka ikarata zabo, no ku ntonde ntibabonye amazina yabo. Bamwe mu bo twavuganye batashimye gutanga amajwi, bavuga ko bitumvikana mu gihe ivyo bibanza ari byo biyandikishirijemwo. Bose bari bafise mu ntoke udukaratasi twerekana ko biyandikishije. Aba banyagihugu baca basabwa kwiyandikisha ku rutonde rushasha kugira amazina yabo arungikwe mu migwi y'amakomine ijejwe amatora kugira bazotunganirizwe. Hari abandi banyagihugu bambwiye ko kugira baronke ikarata zabo batonze 2 canke 3. Hari n'abavuga ko bari bazibuze ariko mu nyuma bakaza kuzitora mu bibanza batiyandikishirijemwo. Kuri uwa 3 niho igikorwa cyo gutanga ikarata y'itora cari kurangira, ariko bivanye n'utunenge twagiye twibonekeza, umugwi Seni ujejwe amatora waciye ufata ingingo yo kongerako umunsi umwe. François Bizimana avugira Seni avuga ko abo bizoshika bagasanga ntibaronse ikarata zabo muri iki kiringo c'inyongera bazoca bazisanga ku vyicaro vy'imigwi ijejwe amatora mu makomine kuva ku igenekerezo rya 16 Rusama gushika ku rya 2 Ruheshi uwo mwaka. Bizimana avuga ko abafise amabanga y'akazi barangurira mu burere batiyandikishirijemwo ikarata zabo bazozitorerwa n'ababarongoye. Nico kimwe n'abasirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro hanze y'igihugu. Tukivuga ibyayo matora mu Burundi, mu makuru yacu yo kuwa kabiri twabagejejeho uko amashyaka amwe akomeye mu gihugu yatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza mu bice binyuranye by'igihugu. Twashatse rero no kumenya uko abitoza ku giti cyabo barimo kwiyamamaza, maze ejo tuvugana n'umwe muri bo, Thomas Nzeyimana, benshi bazi ku izina rya Mukombozi, witoza mu ntara ya Bujumbura ariko yagutse ubu ikaba inarimo Bubanza, Cibitoke na Bujumbura rirari. Yavuganye na mugenzi wanjye Jacques Niyitegeka atangira amubaza imigambi afitiye abanyagihugu. Icyambere na mbere turifuza cyane ko Burundi abajene bugwaruka abo mu Burundi batahura yuko batakwiye kwizera inze cyo bahawe ironderere, tukabiyereka ukuntu bakwiye kwironderera. Hanyuma tukaba twifuza kandi nagwagwaruka gwibagirwa cyane abana bo mwibarabara, hakaba ariho n'aba bagendana ubumuga, tukaraba nabo nyine ko nitwotera imbere mu gihe nabo bariko baracyumbagira cyangwa badatanguye urugendo. None kuri icyo cy'urwaruka niki gikorwa cyangwa n'ubuhe mugambi ufatika ufite uzakorera urwaruka? Icyambere na mbere nuko kuko ntavyo mfise ndabaha, ariko mfise imigambi ndabaha kugira ngo bikorere bonyene cyako ndabakorera. Muri ico gihe nari yumviriye cyambere na mbere ngo nk'abajene bo mwibarabara cyangwa abagendana ubumuga, turavye
navuze uti no, igihugu ni twese. Hariho amasengero, hariho amamizima, amisigiti. Ndabye mu Burundi dufise amasengero arenga 30,000. Ndavuga ko turashobora kuvugana n'amasengero kwanza natwe twaba turi active mu iterambere ry'igihugu. Urusengero rumwe naje guharura ko urusengero rumwe ruvuze ngo rutanga 10,000 ku kwezi. Amasengero 30,000 bica biba 1,300,000. C'est-à-dire mu mezi 10 tuba dufise imiliyaridi 3. Nicyo ndavuga ko nk'aba bana bagendana ubumuga, ndazi abantu bari mu masengero bafise impuhwe, si itegeko ariko ndazi ko bazovyumva kubera 10,000 amahera make cyane ku rusengero ku kwezi. Muri icyo gihe dufasha izo miliyaridi 3, tukajya dufata agwaruka 1,000 abagendana ubumuga, umwe wese tukamuha 3,000,000. Tugafata umuriyoni umwe ukamugurira akabasikeri, uwundi umuriyoni ukamuha nawe nyine akastoke, agatelefone. Hanyuma kandi ngurashaka no kugira ibyo uhindura mu ibwirizwa shingiro. Egome cyane, kubera ko uyu munsi muri constitution ibwirizwa shingiro batubwira yuko ibice 40% babe abatutsi, ibice 60% abahutu. Aho hose ni kubera izuru. Eske tumuha akazi umuntu kubera izuru atari guhema cyangwa gukuramo igiseru, akandi kazi k'izuru nakahe? Eske icyo tumuntu tumwizera kubera izuru ni giki? Sanca ndaraba ubwo igihugu cyose gishoboye gutera imbere bisaba abantu babiri, umukurambere n'ugwaruka, kubera ko umukurambere yazinzira ariko nazi kunyaruka, ugwaruka ntabwo ni ruzinzira ariko gazi kunyaruka. Dukeneye yuko 40% hazoba abakurambere mu ntwaro mihingo yose, hanyuma 60% bagwaruka ko nibona benshi kandi bagifite inguvu. No, ni byiza kugira ngo dushoboye gutera imbere. 60% bakaba ari urwaruka 40 nibo benshi kandi bagifite n'inguvu. 20% akaba abakurambere. Murimo muritoza nk'umukandida wigenga, mufite uburyo buhagije? Uburyo nicyo kibazo kubera ko ibintu nabigiyemo ntwawe n'ubwizigirwa mfise, kandi igihugu kikeneye ubwizigirwa, ariko nshitseho nasanze hakenerwa amahera cyane, kandi no gushika ubu sinatangwa no kwiyamamaza kubera ibintu by'uburyo ndacyakonganya, ariko gusa ndizeye. None se n'udafite uburyo buhagije urumva hari icyo bizageraho? Nzokigeraho kubera ko n'abarundi bamfitiye ideni, kubera ko n'umuziki narabanezereje cyane, ariko ni kubera muziki utariha. Ya muziki uriya nibazanye kuba ndi umumiliyardere, kubera ko ndi mu barindi bakundwa cyane mu gihugu kandi bashimishije imitima ya benshi. Reka noneho tunyarukire mu Rwanda, hakomeje urubanza rwa Beatrice Munyenyezi wajuririye igihano cy'igifungo cya burundu ku byaha yahamijwe bya jenoside no gusambanya abagore mu gihe yakorwaga mu 1994. Abunganira Munyenyezi babwiye urukiko yuko ubuhamya bwashyikirijwe n'ubushinjacyaha ku byaha Munyenyezi ashinjwa ngo bwuzuye ibinyoma, kandi yuko ari ubuhamya bwivuguruza ndetse ngo budafite ibimenyetso bifatika. Mugenzi wacu Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza, atwoherereza inkuru ikurikira. Ku buhamya n'ibimenyetso byashyikirijwe urukiko n'ubushinjacyaha mu rubanza rw'ubujurire, abunganira Munyenyezi banenga bikomeye abatanze ubuhamya, bagaragaza ko abo batangabuhamya batari bazi neza Beatrice Munyenyezi. Maître Bikotwa Brice yavuze ko umutangabuhamya yashinje Munyenyezi ko yigaga muri kaminuza, nyamara nyuma umushinjacyaha nawe akaza kwivugira ko umutangabuhamya yamwitiranyije n'undi mukobwa babanaga wigaga muri kaminuza. Gusa umushinjacyaha avuga ko uregwa yitwaraga nk'uwiga muri kaminuza. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize, Munyenyezi yahamwe n'ibyaha bya jenoside no gusambanya abakobwa n'abagore, akatirwa n'urukiko rwisumbuye rwa Huye igihano cy'igifungo cya burundu, ari nacyo yajuririye. Iperereza ry'ubushinjacyaha ku gushaka kumenya niba koko Beatrice Munyenyezi yarize mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke riri ahahoze umujyi wa Butare ryerekanye ko Munyenyezi atari ku rutonde rw'abize muri iryo shuri. Abamwunganira banenze bivuye inyuma ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha birimo fotokopi y'indangamanota bavuga ko ari iya Beatrice Munyenyezi ndetse n'urutonde rw'abize muri iryo shuri. Maître Bikotwa Brice avuga ko ibyo bimenyetso atari umwimerere, ko nta kashe y'ikigo n'umukono cyangwa sinyatire by'uwari umuyobozi wa Sefoteke muri 1994 bigaragara kuri urwo rutonde rw'abahigaga. Bikotwa yabwiye urukiko ko bo bafite umutangabuhamya w'umwarimu uvuga ko yigishije Munyenyezi isomo ryo gushushanya. Mu bindi abunganira Munyenyezi banenga, ngo hari umutangabuhamya wavuze ko yiganye n'umugabo wa Munyenyezi ari we Shalom Ntahobari, avuga ko bize mu Gifureri. Maître Bikotwa ati ni gute umuntu wize atazi ishuri yizemo ryitwa Groupe Scolaire de Butare? Ati biragaragara ko ibyo yavuze ari ibyo yabwiwe.
ngo hari n'umutangabuhamya wavuze ko yitwaga Kadogo mbere ya jenoside. Maître Gashema Felicien ati gute se kandi ko twese tuzi ko ijambo Kadogo ryatangiye kuvugwa nyuma ya jenoside. Abatangabuhamya 12 bashinjura Beatrice Munyenyezi na 22 bamushinja nibo bemejwe kuzatanga ubuhamya bwabo mu rukiko. Reka noneho tujye mu ikinamico Urunana. Sori nango yaboneye rero umuvuno mushya wo kwegukana Chris. Hagati aho duherukanye se ababajwe nuko yasanze Chris yamuhamagaye akamubura. Babashije kuvugana se n'Urunana. Nukuri urankanze mama. Ariko se byakugenda ikibite mwana wanjye? Ugira ngo umutima wanjye uraha hafi se mama? Nyine uri he ko ari byo nkubaza? Niko uko natambukaga nabonaga witegereza muri telefone yawe ukimyoza bimeze bite? Nizere ko udafite ibibazo byo mu kazi ariko mwana wanjye. Nta kibazo na kimwe mfite mu kazi mama. Ikibazo nifitiye ni icya Chris gusa. Ariko se mwana wanjye uzatuma umutwe kugera ryari koko? Kugeza ubu sinzi icyo uriya muhungu ashaka mama. Ngo bimeze bite? Nari maze gusa n'uwiha amahoro none dore ubwe wenyine niwe winyenjejeho mana yanjye. Ngate se kandi? Ejo nimugoroba nasanze yampamagaye. Reka arambura. Ubwo se kuki utamuhamagaye ngo mubaze icyo gushakiraga? Narabikoze rwose. Hanyuma gusa nasanze telefone ye yazimye. Uyu munsi mu gitondo nongeye ndamuhamagara icamo ariko ntiyayifata. Yego waramukoshereje ariko nawe nareke gukomeza gukina n'umutima wawe nkaho ari umupira wa karera akinisha pe. Ubu ndeba naraye mbunze imitima nibaza icyo yanshakiraga. Niyo mpamvu ubona rwose ntakura amaso kuri telefone. Yezu we arampamagaye mama do nyine mwitabi vuba wumva icyo gushakira. Genda mama genda. Eka nigendere. Alo mwaramutse neza gi? Mwaramutse kiri sosere ejo mwarampamagaye murambura. Pardon njye kuko nibeshye nkaguhamagara. Ndashaka guhamagara undi yanyese wo ku kazi. I'm sincerely sorry. Have a nice day. Imyotsi iri hano we. Nta kibazo ndabibona ko wazindutse wirwanaho na di. Ariko ndasa n'ubirangije n'ubundi da. Ndugusigishaga ko mandarangije. Buriya rero Nadina ndakumva. Abajyanama b'ubuzima twandarika amaso cyane. Ubu nkize kandi munsi ya. Icyo gikoma ugiye kunywa se ubwo ntiwakivanze na di? Niko bimeze rwose sinakubeshya mujyana. Naguze indi fu ndavanga kugira ngo gitubuke. Wafashe shisha kibondo uhabwo uyivanga n'andi mafu? Yego rwose narabikoze mujyana. Nuzi ukuntu kiryoshye rwose mujyana. Ko gihari gihagije se wareze nkaguhona ukumva. Oya mvuye mu rugo nijuse. Nkuko nabikubwiraga rero kirazira kuvanga shisha kibondo n'andi mafu na di. Ndabizi muhamu bitubwira ariko nyine myihaye kuyikoresha yonyine yahitishira mujyana. Shisha kibondo ni nk'umuti na di. Erega mujyanama ibyo umuntu abyirengagiza abizi kandi abishaka. Nkuko nabikubwiye ntayivange na imwe minsi mike gahitirangira. Amahitamo wahisemo ariko siyo na di. Ukwiye kuyikoresha ukurikije amabwiriza wahawe yo kuyikoresha. Ariko rero ubundi rwose murabizi ko ibyo mumbwiye byose mbyubahiriza kuko nyine kugira ubuzima bwiza n'umwana wanjye. Nuko rero ubahiriza amabwiriza yo gukoresha shisha kibondo. Yego. Kuko ni umuti w'ingirakamaro kuwo yagenewe. Ko ndabizi. Bikaba ari byiza kwirinda kuyivanga n'andi mafu. Kuyigurisha no kuyisangira n'abagize umuryango. None se kugenda intamire wabura imukobwa sha? Nabura arasa ndacyabashije Stefa. Kumwuka biryo nkubita nkaruka inda nkayeza. Yo. Kandi wabona utanihishira uzi ko ibintu bitarasobanuka. Ahubwo hari icyo nshaka kukwisabira Stefa. Stefa ndakwinginze ukora uko ushoboye nyishyura amafaranga nakugurije uko Pascal yari buyanzize. Suko kwishyuza gatunambwe nariko. Nyine wikwirirwa uvuga menshi mukobwa sha. Uwo mugabo wawe uvuga rwose ejo habuze gato ngo dufatane mu mashati. Nukuriye ntihangana. Mba naramutimbuye kuko yantegeye ahantu mu nzira ziko nkunda kwinyuramo arantuka aranyandagaza. Pasika yaratinyutse gutukira mu nzira. Yaranutse gusa ahubwo ko yanakiza witerabwo.
yego ntiyagombaga kubyitwaramo gutyo ariko nawe warayatindanye kandi wari uzi neza ko ari ay'ingoboka mvuye gufata kandi umugabo azi umunsi tuyafatira aba yategereje ngo duhahe. ariko se tuvuge ko iyi ngoboka itabaho muba mwarapfuye. wivuga utyo Stefa, wowe shaka amafaranga utwishyure unkize intonganya mu rugo rwanjye. ese mama muratonganira? turatongana tuyapfa nyine cyane ko nayaguhaye ntabyumvikanyeho n'umugabo wanjye. Stefa, urayishyura cyangwa amadosiye azingwe burundu? ngo ikimukobwa je none se urumva yasinywa ate mu rugo bitameze neza? ndaje nyashake nkwishyure ariko amahoro ahinde mama we. yashake vuba unkize rwaserere mu rugo rwanjye. ubwo se kutambwiye mukobwa je Pascal yagarutse mu kibanza cye arasiza akanasakara neza. wahora n'iki ko yanze Stefa? kandi ko nibyo byose biri mu byatumye atemera kugaruka. nuko ugira ukamugusha neza akagaruka yewe kuko ibyo ukeka bibaye ari ukuri ataragarutse byaba ari ikibazo gikomeye cyane. ubusanzwe ntacyo njya nsaba Pascal ngo yange ariko yaransembeye neza neza. ariko byanashoboka ko ari ubwo bufite rega utanatwite rwose mukobwa je nkaba ntazi ibimenyetso byongera ntwite n'imbyaro zose maze kubyara Stefa. senjya numva ko umugore ashobora no kurwara indwara runaka hanyuma akagira ibimenyetso bimeze nk'iby'umugore utwite. nubwo ntarajya ku kigo nderabuzima ngo babyemeze ariko nta kabuza ndatwite Stefa kuko mu buzima bwanjye nta kindi gihe njya mbura imihango uretse iyo ntwite kandi rero narayibuze. ko wagira ngo murashaka kunsiga se Kanyabo? urumva nategereza ibiri buvire mu bidanago kandi ubona rero yagiye muke. ntumbeshyere Kanyabo, sinkubujije gutegereza mugisha pe. ariko se urumva nakwemera ko nsiga ntegereje uyu musaza? ngaho nimugende sha mugende muganira wabona hari ikivuyemo. sawa sawa. niba ushaka gutanga ino tugenda ibyo bireke Kanyabo. niko Pastor Mugisha we. ndakumva Kanyabo we. ugira umugoroba mwiza reka mfate lift yo gutahana n'umukobwa mwiza dore rwose ko kutubona na byonyine bintera ishema. yego niko ugiye ndaje reka mbanze mvugane n'uyu muntu Kanyabo. nta kibazo. alo uracyari hereya? nibwo ngiye kuva ku ishuri twagize inama iratinda sori. banguka shanga utegerereje ahantu heza hitegeye aho Chris agira ava ku kazi kandi rwose ntambutseho. ubwo se kuki utayiteze koko? kuko nyine mbonye yerekeza mu nzira zigana ku mashuri nekereje ko aje kugufata we ahubwo rwose ndabategereza mu ntahane. wabona hari ibindi yigiriyemo nawe ngo aje kuntwara. wamuhamagaye se ubwo koko reya ubu dutahe n'amaguru kandi fiyanse wawe rwose afite imodoka? ngo fiyanse sori nawe ubishyize ku rundi rwego da. banguka yewe ndagutegereje. migisi yagiye abandi bana baramutwaye bibe ko si iyo bamubonye batongera gutuma akandagira hasi. ndabizi gusa ukiyemo kandi se mawe uramenye ntararana ikizungeri nori aka karahagije ndakanywa buhoro buhoro. ndanezerewe ko kakuryoheye rwose. ariko uransengereye koko litiro 3 zose. nagombaga kukunezeza kuko nanjye waranejeje nyogoko. buriya se hari ikidasanzwe nakoze nori? watumye Karemera afata icyemezo rega kandi rwose warakoze rwose pe. byari ngombwa kandi urakoze cyane rwose. aka kabwa karamaze iminsi nzajya ninyabyo nsukeho agakombe manuza kumbati nyabo. erega humura n'ubundi mu minsi mike turaba tunayishije urwarwa rwo mu bukwe. ni iminsi yo guhembuka. naho ubundi rero buriya mwafashije ikintu gikomeye cyane pe. nyogokuru yarampamagara nkabura icyo mvuga pe ariko ubu ndatuje kandi n'iwacu rwose bahise bakomeza imyiteguro mu byishimo. ndumva ari byiza ubwo baratwiteguye cyane pe ahubwo rwose dutinze kubamenyesha itariki. we na Karemera se mutegereje iki? ni ukuyumvikanaho da mukatumenyesha. ahubwo nyogoko ndakunda hari ikindi nshaka kumenya. ngaho mbwira. kubera ko ari ibirori by'impurirane buriya bibaje niba tuzajyaho tukarara twese. ibirori by'impurirane gute se? gusaba no gukwa ndetse no gusezerana mu murenge nyogoko. uti? ukuntu nyine babiteguye mu gitondo no gusaba no gukwa mu rugo iwacu ubundi 8 nyine tukajya mu murenge gusezerana. icyo bategereje ni itariki gusa pe. ni amatwi yanjye atumva neza
cyangwa nikose hano Nyarurembo nta murenge tugira turawugira none si ibyo byo kugira ngo ubukwe bwose bubere iwanyu ninde wabitegetse yagishije indi nama se none se Karemera siko none se Karemera ibiki utabeshyera umwana wanjye Nori Karemera ntiyakora iryo kosa ryo kujya gukorera ibirori byose iwabo w'umugore ninde wamugiriye iyo nama yo kwemera ibintu nk'ibyo nk'aho we atagira umuryango cyangwa aho avuka ese ugira ngo ubu ngubu ndibuka n'igihe mperuka gusohokera Leya ni nka ryari se ubwo sore binteye amatsiko ahubwo bano bantu nibaza niyo nkoko nyivovore hakibona nyikumbuye neza ahubwo ubwo sore nta ukagusohoka serivisi yihuse batanga igihe twakoreye komande ubwo se ni nka ryari uheruka gusohoka koko sore ko ari kerara ahantu sinari nahaze rwose kandi mvuka ino buriya Nyarurembo rwose yateye imbere bigeze aha yego mana yanjye niko ntibabibangutse ubu rero icyo ushaka kumva ni kimwe gusa sore igihe mperuka gusohokera se ni kera pe ni kera cyane atanaza akindeshya oya nako tumaze kubana nabwo yaransohokanaga da ariko twari tugifite umwana umwe oya yewe si ibyo nshaka kumva ariko nzi nyine ko tugitegereje ko babizana ngaho umbwira icyo ushaka kumva sore ntiwanyemereye kuri bumbwire Karita ntakina niba yitwa Bwana ngo ikarya hose kurusha izindi ese yayindi nyine yagufasha kwegukana Chris burundu yego ni ukuri rwose mbabarira uyembwire pe ku buryo nko mu mpeshyi yahita anyambika impeta nako atera ivi imbere yanjye akambwira ati beautiful Leya will you marry me umva nanjye Marene umukenyero nkawukoraho ese ugira ngo hari undi Marene nzirirwa nshaka uhari reka da kandi warangiriye inama sore ariko ese kumenya utaryoshya amafoto yanjye we uvuze ngo ikireya nyine ntawe reba Chris ukuntu ari umusore mwiza ushinguye useka neza yiyogoshesha neza uberwa mpagararanye nawe iruhande rwe hahagaze undi musore wo mu kigero cye wamubereye pare nawe uri umugeni nyine nanjye ndi iruhande rwawe nk'umushyingira oya yewe ndakwereka ko nanjye iruhande rwanjye naba mpakeneye umudamu ukiri mutoya w'urubavu ruto ukeye nyine ugaragara neza Leya ubu wanzanye ahangaha kunguririza inyama n'ibirayi ndabona banahingutse babizanye kugira ngo ubone uko nsotora oya ni ukuri karagaciyemo rwose sore ariko urabizi rwose ndakubaha ni ntawe wabimfashijemo rwose kuba nagera muri uwo mwanya nzaguha umwanya w'icyubahiro uruhande rwanjye ngo n'impano uzibuka ibihe byose ntiwumva ahubwo dore rero uko ugomba kubigenza bwira rwose icya mbere ugomba kwikuramo isoni Leya isoni ukareka ibintu by'isoni bituma ujya gusura umuhungu wamara isaha imwe akagutahana none se ko ibyo tuganira biba birangiye nakwamara kurya akambwira ngo arananiwe ngo ninza nyure ngo mumara kurya akakubwira ngo agucyure nyine ni ugushaka amayeri azakwinjiza iwe neza neza mukarya mukanaryama muko kurya no kuryama none iyo abantu bariye nyine bakanaryama havamo igisubizo cyitwa umwana numva neza kandi Chris nk'umuntu w'umuganga wiyubashye ntiyatuma umwana we arererwa muri geto yawe ni uguhita agusaba rero akagukomoka abana ntabwo byumva ariko muri make inama ungiriye ni ugushaka uko Chris antera inda nicyo ngukundira wumva vuba ahubwo uri umukobwa w'umuhanga cyane rwose nicyo nta kindi bwana nakubwiraga n'iyo ngiyo ni ukubara neza ukwezi kwawe hahandi adashobora guhusha na gato kamuraza akayigutera ndakurahiye ntazaba kigucitse kuyakanuye se muko ubaye iki urumva ibyo mvuga atari byo rero yakiriye ati izi nama za Sorina wowe se urazumva uti naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo barangije amakuru yacu yo kuri uyu wa kane gusa mbanze mbibutse yuko mu Burundi mu gihe
umunsi wa nyuma wo gufata amakarita y'itora wari wongejwe n'akanama gashinzwe amatora seni warangiye uyu munsi. Bamwe mu banyagihugu bo mu mujyi wa Bujumbura baravuga yuko ngo batashoboye kubona amakarita yabo. Naho mu Rwanda hakomeje urubanza rwa Beatrice Munyenyezi wajuririye igihano cy'igifungo cya burundu ku byaha yahamijwe bya jenoside. Ibi biganiro byari biyobowe na Prudence Ngiyumva, mu buhinga bw'ibyuma twafashijwe na Susan, mwari kumwe na Ferenga Kwaya. Murararya. Thank you.